اما كم بيجن قاچاقجي نفكرن يعني او قاچاقجيين تانيك وخلكي دبن سينوري بلاروسيا و بولونيا قاچاقجيتيا انسان دكن قاچاقجيتيا مروفان دكن كل حمو دنياي يكجه خطرترين كار ليه قاچاقجيتيا كدنجي هيا قاچاقجيتيا بتشتن روجانه ينكو بيوستيا خلكي بي هيا يعني قاچاقجيتيا كل بازار تكرن قاچاقجي مهرب آرت گنم و سوتمانیه جروج آوای کردستان دردخن دشینن نافچین حکومت و نافچین چکدارین اپوزیسیون سوری او یکجی بگمان بخوازی نخوازی باندوره که نرینی خراب لسر آبوریا روج آوای کردستان چید که انجمن عجیب جکار یا ریو بریا خسر راگهاند که جبر ارزانبونا نرخین کلو پلین سرکه لنافچین ریو بریه درخستنا مادهین به قاچاقجیتی ادی گلکی زیده بویه یعنی دوان دمین داویدا قاچاقجیین بازار گلکی اجمار آوان گلکی زیده بویه قاچاقجیتی آوان تشتان دنابرا نافچین ریوبریا خسر ده دکرن یعنی دنابرا نافچین ریوبریا خسر و نافچین حکومت سوری ده دکرن او کرسته او تشت جی برین قاچاقی بر به نافچین حکومت سوری و دینبرن لسرانسری چمه فرات طبقه دير الزوري افجي آلية كي قاچاقجي يعني دفرين روجوای كرساني دبن دست حكومتا سوريدا لآلية كي دنجي دنابرا نافچين ريوبريا خسر و نافچين دبن دست چكدارين اپوزيسيونا سوريدا كو او چكدار جي سر به تركيا وانه لوي دري دوين دنابرا وان دفران داجي قاچاقجي تكرن او جي برين قاچاق ين مثلا السريكانيه لجريسبي لمن بجي يعني لسر دو جبهه قاچاقجي تكرن جاليه كي دنابرا دفرين ريوبريا خسر و دفرين دبن كنترول حكومه سوريا لاليه دنجي دبن دنابرا دفرين ريوبريا خسر و دفرين دبن دستين چكدارين جريداي تركيا يعني في ترافيكا قاچاقجي ده قاچاقجي قالكي قزنج دكن كسين وزرارة مزن دبيننجي ولاتينه بري كريزا سوري يعني بري سال 2011 جزيره روجاوای کردستان الوی داره جسدی شست گنم جتواهیا سوری را دهات پیدا کردن حکومت سوری گنم جودکاران دکری و لحمو دورندن بلاف دکر يعني جسدی شست گنم لروجاوای کردستان دهات چاندن پشتی کریزا سوری يعني جسال 2011 و ادي ريل بر حكومتا سوري هاتن گرتن حموري هاتن گرتن و ارد لنافچين و كيمبو جبر في كيجي بقاچاغي و رين نروا رين ن راست نسالم اردو گنم در باسی نافچين حكومتا سوري دبن كيفي تشتي دكه ديسا قاچاغي دكه سال 2021 يعني اي سال جبر نبونا بارانه نهاتنا بارانه لروجاوای کردستان کمتری 200,000 تن گنم هاته برهف کرن کمه جبرکو پیدویا دوره به 600,000 تن گنم هیا اوجی جبو آرد جبو توف ایدی به قاچاقجیتی آرد و گنم زیانه که گلکی مزن گهیشت آبوریا روج آوای کردستانی بری کریزا سوری یعنی بری سال 2011 پترول یک استونین سرکه یا آبوریا حکومت سوری بود لجزیره روجاوای کردستان 1464 بیرن پترول هنه گلکن روزانه 165,000 برمیل پترول دهات برهم آنین و لرفینران لمصفاتان دهات بلاف کرن به تایبتی لمصفاتین رفینرین حمص و بانیاس نها او زوی و بیرین پتروله ده دست ریوبریا خسر دانه ده دست هیزن سوریا دموکراتیک حسد دانه و جسدی سی جوه پتروله ده فروشن حکومت سوری او جی تیراوان نافچه ناکه بگمان ادی او جی ده بس هدما کریزا سوتمنیه لنافچه حکومت سوری هر وها ده بس هدما هولدان نروا نمشروع جبو بدست خستنا سوتمنیه جنافچه ریوبریا خسر یعنی ایدی لروجاوای کردستانی و لسوری قاچاقجیتیا پترولجی دست بگیری